bersyukur nak Islam jong unausan hima. Menteri Rangba Kejela Meghalaya Konrad Kongkel Sangma bentak sengi ke khatwai terik Risau arajar arpusau ulai yasim bentah ke program jong ke Swachhata Hi Seva campaign arajar arpusau ha kebayakan ke program lah sedang nadu ke khatnyo terik unailur arajar arpusau bat kepala penkut pat ha ke ar terik Risau arajar arpusau Henry wat hadin bagi program jong ke Swachhata Hi Seva kala kudru nak kaliang Konrad haduk mentak sengi udang pen iya ke mensem ya shim benta jong u bat ke rukom ha ke ban pen khoj bat pen internet iki saudong saukun ke badai ban le man la ka sengi tang ha ki sengi ke bakerpang nak kaliang Konrad ula kintu iki pat ba jong ke jela baki nyale ban penek pensa ya ke khoj ke suba la ka long ha ki shnong ki thau ki yeng ki sem ki saudong saukun namar baka jingla ban le khoj kalong ka dak ka ban pen phalang ye kariti ka dostor ka jinglong jingman baru ka jingim jong ubreo lingba ki kambale man la kasngi kumshi benta jong ani ka campaign bat kum kalat ban pen internet ye ka sortura nakaliang menteri Rangba ule yesim benta ka ban pen khoj ya ki road ki kiar jong ka tura supermarket complex Pat nalor Menteri Rangba hagari kesngi lawan ban yesim benta langru the Deputy Commissioner jong ke West Garo Hills ki Head Officer jong ke District bat ki Board Penyat jong ke Tura Municipal Board.